Alvin record you depana. Fire Ghost Pan production. That's how I know the life of Gorilla. Fire Ghost Pan production. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. La 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 la. Somebody my identity wise. I think I told me today. Alusoko yao nawe akabugu mukali no kaukumire amasuka gakweta ekitanda chikweta ekibaki soka tukimenye amasuka igotuganire katondo yambo ikenda tonye ebiriwo byena tobimonke ibye bigala biriwo wadengo sopo mutono setobe nyante olwati lwakusasula mabanja twazwanunga kuula banja etala tulitole kutewe kwa sensona wetuzanya wetubuka. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. La 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 la. My destiny, I go fight for you like a gently. I go protect you like a Bruce. Money na kolere tuzanu twabaina biredi twabedi twalira yaina tukole byewunyisa tusinge n'abachina dala yali tusobola yalizo yaina abakiyambi tintaka onalya muno na mudyago nesenzala nonyanga mutambika mbike kulira omusaize na mudi kutambula. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. Do what I do what I say. Them people them a takala. Them people them a baga chat. La 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 la. Somebody my identity wise. I think I told me today. Alusoko yao nawe akabugu mukali no kaukumire amasuka gakweta ekitanda chikweta ekibaki soka tukimenye amasuka igotuganire katondo yambo ikenda tonye ebiriwo byena tobimonke ibye bigala biriwo wadengo sopo mutono setobe nyante olwati lwakusasula mabanja twazwanunga kuula banja etala tulitole kutewe kwa sensona wetuzanya wetubuka. La 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 la. Acha no kaisi. Yeah man. Ntole kwa kantu kano. Yeah man. Acha no kaisi abantu abagwere mwe bale mirimo mwe balokuyiya. Yeah man, bali obakola kusa. You don't know say continent to continents, confidence to confidence. Yeah. Tusoka tumuze bintu. Okay. Yo buno soko bwise okumeza. Okumeza. Yeah man. Twaba kusugira ku kubantu beika. Soma daja bazinge dumwe daitu. Mumweta mutya? Ikumbania. Niwo bosoka kai niwo abakobe. Okay. Amalina nejenzwera banjeta immaculate nasa wa in the life of Gorilla straight up. Awalipa kukaa. Okay. Tulisoka kukola kulanya chaba tulikusaba. Okay. Chabazinga maloba tu ikumbani owere. Okay. Baba ni ntukusaba baba niwe gundi. Okay. Soko tumukobe mulimi olwe imwe. Okay. Papo ikumbani ogungumale oitulula tulule ogwere utebenkere banjeta
NASA Immaculate the Life of Gorilla era nga njizire kano wa Dr. Hussein okubanga mbaleeteraku ebintu bitali bidoli kuitaka lya Kyabazinga okuyitaka lya Kyabazinga ya mwabaloko tubataka ino era mwena mutaka tibyangu kituufu ekyo papa ya era nsiima ino buli weefuna omuntu ng'ava saidi ze ebugwerawo ekitegeera mwabala okunenda tukutaka ino tuulawuzi baba ate wena otutaka kuba mbwe ino limempisa ino era Katonda kuwemu ekyo osinga okutaka okusinziira nti twenda okugemaganya ebintu bino ndi nti olusoga oluwulira mpulira olugwere ndakwogera olusoga onamba oyogere ki olugwere tutambuze ensonga eno ba programu yeffe ekole ki bulungi webale ku bandongo ngezi yakumpola mpola endongo njibona oyembye eningi obaire tompulira nti ndiyo benkuulira nti oliyo naye ng'omaite tuba muko bize mungi tuba nebye tukwatakwata so nzwireyo lwati nikanta akambweko ku bantu ebintu ebiwooma because tubaete tuli bize ino kwata kidi nikanta ali anukanta ndiko kubalaga ku nto wako mutuufu aliyo ebibabijo abaana baveeyo baidda beesomera wano nakuba nti eyezi abembi bawayo tubaayo nengo'omaite ati anu omaite guno mulembe muziwumuku ate gundi gudi omuntu oyo ano muwuli otomaito na Sign the Life of Gorilla na ukoba ati team might nenga ine YouTube asolo kwa ku YouTube TikTok ogiri wo ulikimu so maybe ndoza na kawani kati ombwake ngati batu might ne batu might ate batu tia ino bona bachidi mama iwe chokuba nti bana abana babasandikirire yo ngati bwenda mu mufubutuke muveyo batya kati baida bako anti nifa abasingayo hati antu tubaere muke umeto akole contract tokanta atubaere muko mwanka gumo ne myezi mukaga muboti mwena msanya ka oti mugezi agezi yakuku hati ane time weire ku time weire ku ulaba iragezi yako bugezi kubanga ne ndongo je mpulire no eba producer abenda wulo boko zisa atenga bamani atenga abandi bamunanyere munu abandi be Kampala bwenkubuzizo okubyoti adi edene embedi ndi atenkaire nebuza nti muganda wange ande bagwambu old is gold kitegeera kibi wano nchi ekibi tikitayo kitufu ekyo wano tawo kirungi anti no mutindo niyo mutindo sona akanti muganda wange NASA lero nikwenda tusobola okubanga tukubaki enembedo nze kasito tukano mu oidi ebisere bisinga twejajingira ku masimu wabula wotuka nimubonaga na maiso ku maiso nogo omukwano waya oidi endonge ne tumato agitola mu omukwano tugitola mu sente twata mu omukwano no muve birungi mu birungi byalete sente ani yecho baba kati wobanga oli esano ninkanti muganange NASA tufunyeyo kasho esano nikwenda ido okube kweno aonjiza wizi ate ndi muzi wino ku stage awo bana bako bado kumasimba checking kuba ukoberenge ndi tab olinayo ku video yo nena video ningi yairo akuba ante dindi maybe kiboneka video twage mange bisera biro idi sorry kozi into mulugwere twakolanga bisera bidama video inga kamera nafu nenga ine video nyingi no giri kumasimu giro ku kino that girl abani chefuni yakwaite nimbano family like aba producer abanji nabeni nabo kadigida kubire mu band recording kubire mu waja kuwa kadigida iwe na waja atubani yakoze yakola studio rojo ile yo muchalireko na studio mpya kabani ko kusabasaba record tukubire anurusidi akubire seo kwencha onabona abana just bebuza zinenga bamaiti nti tuliwo ate tukuba ate tukai tukuba ate ndo akuteka akazito ekitone ino oli munembanga emekaye enembe dilya saadinu eje nsolo ka anti muntaji awakale tujiwe time ino gire nyemba ana ayo omugigi gongo na kuba muri medikona muri medikona ate anemba muri medikona mba nentufu giri ana ogaita keja konere insanvu kitegeeze ekyo 10 ranzo mundu akatata kabato abamala bisera solo kwe mana iruka nawo gane nsavu gako nabukone wena wekiriza ko cyagukanga santi tubao twako mu studio maite kubokolera ne salimende ko banti mukolo mukago ata noizo kwa bako walusidi
no boli mubyo kata atukube kuyo so no kubayo yako nateka kwa itenoleka yako nateka kwa itenoleka egema yo wagitiki ngati ai waliwe di active nga utwa makunyana ana nga ulikoko nake do mwagiza ka okati niwo ulikoko nakoti kati mugunjawo singo omuntu abedye okutegekesa debo gwerawo ngaterewe chivulu Oli omukubembi bebatayina kubusa maiso eside yawo bwoba toli ku publicity uti inze nenda intaka nkubere kyalo byalo ngoteka ono ntante nka kuba kuulya 1 tirinyi kamusite kirika kamusita awo mdi Kibuku Center Town Council kasasira ero wandi bayinzo kwewulyanga bayikaika na muku aya awo tekawo tabunjerere raba kuulya bati nembitako ubiti just noboyemba kuba ona amani manji ino amani manji ino bwe batakutaku bayireti abantu oyinza ndo batafuna abantu abagizi era bewuza nti babewulya ntawo yabayira atolako na sawa ina ulaku baida weno ku media oko ngoma ita bachali just nenko ndeta emetukire ati ananyira basawire ekibira tuli kutandika you imagine onsanisire ino kubira olwembo lwa kamale myaka 7 nendo kubira anu tete yoko weno okoti natenga lukaire ino Kati nzembe turuwulira ngako bategeza nti we era ni mwede nsanvu doko byenti dakona no muri atene mbanze denenda kubanga iwe turuwulira ngako bategeza nti we mandi wulire nze kati mu ensanvu dondadi kusabo dimpe era ndikulegera wano muze comment kati abiri na amafu kale babe bulada matufu kubanga nzogwange ni nzo batategera bigambo bisinga buni munemba aye solo okuditaya abantu basolo kwanga badimana kumukutu banga chendi nti abavubuka banu bayinza okubanga bakudogalwa kusenza mukutu bakunoma lwamani ga mukutu awo baite babe babano naba kadama abayamba mukaawo basibo ku live ate sirubabize kitegeire ate anabo ku live nafuna yabayani ona inze enga tutoire ko estole twere kama jani 1 eula producer alomjinja muno ata amaite jasa bakubere ubei ndeni nakolere bivulu esho gina akakola like ejange nganzi gire sho abiri nakolere sho ngatutandika twali no mwisika amweta guleti subi kapala palisa tukaliyo guleti subi aliyo era aliyo ayamba and then tukole bato na azomande ruguran tiger the top shatter wokola bato ni aze kitegezo boli dansa lupatwa utinze na flaminga ekintu kyange bandeta dansa lupatwa kuba nawo nabandi mu badanso mala bichi butinze dansa lupatwa inko lupatwa nateka mu lugweri era kisumbuwa abantu obitegeire so inkube ebintu ebyo byanumira abaana abasomi najo ukibalabalamu nga abayuti baliwo banji abavuka banji no uti okuba inene embedi somesa tibenda kusoma ino bagoneryamu kuba babuze ntuli kaseera so kyendo bakube mu style eriwo chovona tutekawe ekintu kyonga bali kyenderawo kuba twinene embedi lambira oyinza okuteeka musaadino paka mbale nga lukaliku ngandi kunumiza ugwere waida butya ikumbani ali atya manga ndutere mu motoka paka mbali utomu abantu tebataka ebyo abantu bataka time ku time kitegera so setambulire yao tutyo kati ogema abavubuka wagema abakaire wasolo kwanga buli omu waire kimumala antinze ndino olwemba walweta nakola ntya lo omuntu waba wakirwaire oba lwaire sirimu oba kansa oba sukali lumukolera kuba lukuba nti nakola ntya mbona mubiri kutengeta oba omuluso ga kanti nakola ntya mbona mubiri oba kutengeta tidi uti nalire cyani nalya cyani omubiri okundu maguti nalya cyani ololo abaawo uti naida ku omuvuvuka yena ino mwisuka akolere nenga tali kufuna kusani zinitegeera nti bankende oba eiza kida ninkololo mbalo etankolera kida nankende ekitegeeza nti omuvuka yena ali awo ngazira hopu nkamwama ako ndeni naleta olwembo olundi nti batakunoma ati tiwenoma mulugwero kandi mwana tewenyoma tebakunyoma ololo kola kulale zedenda ulo ndeni wetu batujire nti buti kusanuka mu okusanu ikukubamu
nino lwemba lweta wansi nave bob liman wansi nave bob wansi nave bob liman wansi nave bob I got pressure nafuniro pressure obitegeera uti uli wantonto alawo ndeni wetu batujire kulumbe nino lwemba lukoba nti obani wano lino wakufa obani wani oli wakufa olo tubakulumbe then onako olwaidi okulaga nti nze ndika fuluva ku story olwaidi lwene nino lwemba lweta salamu okitegeere everybody says salam salamu alaykum salam uli muntu salam ololukola ku matali uti nendo nkobere wawe ntali kuba ndeni naba n'olwemba ng'omulimi alukozesa okwesooka tini okumalako okusooka tini okola ki okubulya era balweta poko uti nendo nkobere kuwa wentali kufitinga uli wantu tenda balete story so it is the time to change the rise babaire balimba abantu uti nakaseera kuba uti che babaire bakola tubawaire mu time kuba tuliyeyo banji ino abasada baliye banja abakuba ayo wana wida wakujonkera wakoti bano fe tuliye abasada abakuba waliyo rasta dani wabayo sada vadio nga bakuba ino yena we mama sada vadio utwa wo muteka ota kusadi nani gondi sada vadio ya nkobera kukubembya abakabye eyo betusobola okuba nti bana abembi bali bakabye era abana balino bawe ekitiibwa okay uta abembi ntawo kuwa uli epati isatu tuyina abembi nga bakomere jasiba emirimo gibatwala tubana abembi nga bazwire ku buzwi bakubire wano iti wanda ne bagota tubana abembi nga bali active ne because bali busy ati anu one omwembi ali eyo nga tomwetekanga nga tomwewankiranga ngali ubi busy nengo ngo ati mungi akuba bamweta na sawa in the life of gorilla aira ngali ubi busy just time idimani aira ngali ubi busy just time rasta dani bona bembi bali awo la haula la quwwata illa billah asembayo planet philosopher waziro mwembi omugwere kubantu abo bembaze ngasola okubemera tikisoboka bano ba blues man bani bano bo bate buti blues yeye na mukaire ayiro akuba ali active ye mukaire ye ligimu yaife ayiro akuba ife tuba mbize ino ye asigala nga ali active waire azo mani bona just bali ube bro active aye nga ligimu yaife aye okutandikira wanu wamberi wanu woteka okushow ate tutwale wandi otateka wani jiba tuidi tutwale nga wazira guba idi balange eri nanga gubali kulanga wazira mwidi inti muna tulikuleta omwembi nikafadanga owono akaliro ono muntu ngairuka kata bembe anga ubei neni netubana bembi jasi ibo nga bagwire ugwi kuba ogwa oluzinga booking uleba bate bakubooking obogwire tuina okay kambale badale tatagali ba comment ko baleba wanu iti wanda nga jasi bakubayo iti da iti nga tuina loketo man yakuba kuiti yakuba iti nteme ino bajeta kanaikiresi kakumana kanaikiresi tiyairamu oba ali bise oba ali chi td with respect td oba ali kuchi aye iti yage matwaba nomusada mweta nobo Peter sente gotero ku kyalo esente gotero ku kyalo inkaya kuiya olwembo oluzibu mama twiza tuba no pusika mweta David Mola yaembero mudindiri uti abo ne bawano iti wanda nga bakuba iti bamala bajaji bali td era td oba bali wa bafuna sente ndo maybe oba bitya so abaana bano ifula ba time kuba batwidi just karaoke kulimba limbambo timwidi olina isimu smart olina emikutu dondona typinga merina abana ne tuide tubegendereze bayizoka nga bayibanga nane mbademwe badiramu oti saadi no kankobereko wero banti lupatwa oba wazira mwembi ali dam studio 1 ngatali ikopa byange ali tola mwange nendo ulize music wange ulungi nendo uli ebyenemba eula mwembi alizwake ugwere na izana ko lupatwa either nga kopanize because na framing kintu changiya
ninze founder wacho ninze akireta natandika okiteekawo olupatwa ewugwere nani mwembi kyoyava bugwera awo neda nakuba nombo olupatwa ni gundi walwo mwembi kyoyo bona we mwerabira yeida yaveyo mutoto tati ero oyoge ku kyolupatwa yeida yano yakamunize yaleta ekyolupatwa awe ababeya lwaki zendi wa 2009 oyakoba wa 2009 ate 2000 uti 2007 twali tukubaka lyo kipalisa yabani chifunga na ino olwemba abasigaire nga tuzira tukubaka lyo kitegeere waliyo Joximani bani bamalisu valosi mukaire ino ti mukulu ukulaye mukaire abani chifu alwiro ino zenoza tabani chifu enva alina dachika mukulu ate wachika change tuine chika kirala mukomoloze nandi mukomolo aya alwiro ino musibu ino aya abana baizano akanti bamumaite yakuba olwembo ntondole era okulaga nti tuli bazibu yalangama abakabi ena sawaine kibuku mutondo lininze bwe yali akobako ojitegeire azomani yayemba kunze ayino olwemba lweta akanta ako nga tusalake bagera kunze zinize na sawaine kwogera sada value bogera kunze bona ekiraga nti ndi wakabi bembene babanta muno omuntu okujja okuwandika olwemba na composing na kuteeka Merina nti Dr. Hussein oboli mukuwaka eyo iti ntemo ino yagema yasukawo aba ne chief oyo yaida yagema kugundi omwembe wa imono acidic vocal oyo ni founder ayo omuntu aidano yakataida aba chief wewe bali kuki aina studio akoze bingi no kuba we kubambaire wifi waziramugemamu kuba ade kubira yade mbera oyaba asingika okitegeere ekindi abaana abo bali kwesudia ino baida bano badani kuko be abantu kati omulenzo ono gwebeta big dogo imwenda ino lwachi imwenda yaida ne style inga yakubitawo ate enungi mwire mu lulimi lwe big dogo izene style anu wa Dr. Hussein nge mubiti yawo kuba izena kati egwere omona ula mwembye gwa maite which is okay awulo gwa maite because identity is taji maite ainzo kubata maite malina gange nga amaite na sawaine but my real name abata maite then tamaite mbaina atoli amali okutukana bane sente ejimongere mamani okola egundi etokosho nyingi ana no big dog esagino tali kwatika tagemeka tali kusoboka kubanze einuma awo nali budadiri mountain eri gone idife tujayo tutola ebijo ojo ekizungu tuweta ojo ekizungu udadiri badi bambuli abati omaito musaizo kubeta ngati big dog abazuma ntaambe we mkago wange era ya Israel na ukati ebugwere tamaite nenga ampaire sente ka musite miyayo yangu lebyo okunwa azira tabu aligezi ebigambo lyogera bwa mu kamera wale ate okumananga ligezino nga mugezino wanu yakukoba nto omwembe omutufu omalote emyenzo omukaga nga ozira lwemba lundi era ekindi big dogo ni musima ino ayambala bulungi alina engaitode ate omutuuka kwa kulisa big dog alina omujiji mulala gwaja nagwo mu bivulu ogwengaito ogu abantu batanso mwe mulugunya beyakyusa oba dabe ino utengaitedo anti engaitedo big dog kuba omusaado oyo yajja London yabe nakubeshe London ata omuntu akubire show bado musola ndene engaitejo ginzo kubaje milioni like ngo munana so wakola kusio bachi 10 wazira uziu ngaya mu ngaito yendala utize chamani cheni nato gwe ompeko perfume oyo bago kumbalawo nze mugwerawo ninza asinga akalosa ngakali expensive nina perfume wa mtu ala 5 leka bamuleto damu onako oloundi ali kune gold alamukavera kairugaza abakuyo bana wano tuli kujja kuba kubiba perfume abaidi perfume mwenka abaidi perfume mwenka ababutunda bonka na abawidi ndikwenda omwembi gwebeta nasa perfume kweyekuba wa sente meka guno
Mitwalo 55. Atano. Ole waida wanu yakulaga perfume oyo nkoberanga namusindikira emitwalo 10. Nga mwembi waugwere abasoga baleke tibaidi bulungi. Imbaidi okay baba wazira buzibu. Niwe mpuna kolwa. Eno sati ndana agitereka nje tobamba. Ngitola. Egitegere. Kale kamale banga choko. Utaka akantu ni waida kuleta obujulizi. Ni wakobera kabandi nti kamala ibanga ile. Ute ugwere. Nejja kuzika. Okitegere. Enfuluma nayo. Ugwere ula ino perfume on. Tekisoboka. Ali mu Lwarabu. Esooka nyo kutaba jeta alif. Otaka kathira yafuka a. Oido Olwarabu lona ndi muzibu. Waidi ba kusomesa. Waidi fa abavu tu commenting ino. Woti. Aba maba commentinga. Woti. Bana bino twida kubasomesa. Omwembi kwemba kweraga era wotata kweraga oyabe muswala oba muchachi okwemba kweraga so ebugwere ombona tinakobendi nize nsingo kuzwala nakalosa odaiza nakolaga kalosa kemitwala 55 ze imkwenda awe no likaba ko lyoti nize kube ebyengo ebasumbuwa bapangisa perfume bapangisa udalete kaka no abali kabona mulika bona bulunyi nerikwata aizanu ni bigidogo munene ino era muzibu imu achiti wae muko baide kwa ni perfume oyo bigidogo yera biro wewe ayo de utakola atakola yamwera bira wewe utakola ali kukasamvu utakola Ejitegeire. So, bigidogo musada ye kubaka wowo kamitwala 55. Owo wamwerabira wano awakasanvu bitano. Lwenda zinamutereka. Zinamutanga nti wansiri njo kubona oliwe kubaka. So, kawo kakano. So wano nabasada bemulina okwikiririza mu bana. Mubebuzeku. Baye bule tukikola tutya. Kuba ndi nti osolo okuwa omwana oyo lwemba kunemba denkaire. Ngalwachi. Kuba uli chaemba na chembako. Wenze uli oleta kanolwe onoleta nolwembole rumo. Oyulava asyabamu ngata embereke byange. Ekitegeza mbairo era nkali ndiwo. Kitegera so music to mukuba ate twizire. Twaliwo tuliwo titandikira okuba. Mu bugwereyo kati kankute mu ba legend. Kati kankusubiza zena media waneno nto mu music wo oidinze lwacho omusado no wamweta Jeno Megadi faidi lwachane nda lwansonga ndala ntinze music omusado na mwenda nganka ali kuza ndoza nenzali bwa nganka ali kubitegera wenenda mu magazine atandika okulache okumwenda kati buli muntu gwempulira nti yayemba okutandikira mu myaka 2008 mwena 2012 mbamba wekitibwa banga imwe mwayemba nganga muzira mikutu wachiri inze natandikire ku seed enyuma twbereko ku tepu Paris abamweta machoini bamwetanga machoini nga tukwata ka radio tukwata ne mento ata nene kuba tum dudu iwano embelawo yo nizo na sawaini ngokolachi twazira tuizo ku CD tuizo ku flash ati anabana bayizire bagaine minte bigondi se twayembanga ngwembo okuza makezi paka igulo producer aho kati tali codingire nengali aye bine wachiko bakati bayembanga ngomaliriza ga producer akati akatambika alikebire mu CD area Lego no mulembe mwangu TikTok aliwo bichi so dakika mbale mala ni okuba nese twakolanga you imagine poster twa itu ina da black and white kala dinga wa bei titumusobola bakutaka ku black omuntu yalwana okutegera yebuza abantu abayiruga bali kunobona bona buzibuti kuba black and white oli muzungu ofuka black so tubeyo nga tukuba kati wewe kyokuba mu ndongo ojenumiriza muntu ine birungi byo gifunyemo ate ebyo bingi ino aye akakwakulizo kali kalala zedini jeni meyo usiramu tendikiriza kulaga byendina ekyokubiri tendikiriza kuipostinga lwachi ntabalabe abalabe obo bongeire ku eyakulamira abakusonyura yongera nakulama aye kitufu kiri nti
music byenfuniemu ebiri simple ebitakosa muntu ndina kuwenkolera abantu bayida widen tuli kujana sawaini igula tuli kujana sawaini tuli kujana sawaini kutenduka wekandi kutenduka oboidi awamala tuli kujana sawaini igula ku bya kuzimbisa awo nobotegeire oyenda langi jako wana sawaini wale awo nobotegeire wairete yogere ebire inuma ekitegeeza ante ebyo binkoleire ndeni wentuka kulumbe nafuna chance imba kutuka ndi bana mfuneka akatebe nasa muweko yomo ekyo kikola ekyo okubiri nafuna mu omukazi bali bansalire emali ente munana wenatuka omuzeyi yaningira akati oli muyaye nkuwoine ko ine sugida obona akantu kano kalaga swala imeka oba kali kuoneka bulungi mu kamera kali kuoneka bulungi mu kamera yo bajeta sugida ekitegeeza ndi waswala ezi 5 omuzeyi yakoba ati bankobanga ati oli muyaye emunwe mwenge bebe wona oli musira muzimu muku aya munanze katonda bikutagalaku ne uba kukunaka nalo za ntetuka butuka bwa kumukeka natandika nokwekulukuna udagantu kano swala wede bayitano wofuna buzu bulungi wabanga wekuma bulungi tokola ino haramu bichi kaida ko kazira kumboko na wansenze okona emyaka kuba tuli waba betusaire nabo bali myaka otasatu ayenga kazirawo so omuzeyi we yambo na akati mbere nchidi muli kwidana malasi ta muli baziwi nate nembado nzibu litawula abana wano yakoba ati nkusalire ku just kolentezi ibiri aidali munana naleta omukazi musoga we imwawo utaliye kafumba so ebyo bityo so binebindi woningira wategeera kuba omwavu nali obulungi bamanikwa wewe wange we imwe nali obi ali nganze kitegeeza mbanize nze waneno nze wano kuchana Dr. Hussein Media ndi mu kujajinga omuntu tovo na buli omu atole nempisa nenda munga agabirire ekifo kino inshallah akutaasa abalabe ate nenda akuwe tutumu erisinga wano kube tutumu ni capital muntu wa tutumu uti wesaadi no olwala kamera ekaliyo ate ani iwe no olwala zesa ginu ngemali okutuuka ine empiso jonda gira anu nintya ninkanto Dr. Hussein ale omeno hospital ejinja njiza wizi tichetaga ite kunkobera maybe ngati imbo ine so ngatumaliriza tumaliriza gundi eno program eno lagirira abantu agondi ku TikTok weyetani oboka ali kujayo tukuteyo ndwireyo banjeta nasawaini ku TikTok eri eni you eri eni double S E R then wine kiri W H I N E and then golira bijako aujaye wale utawo ku YouTube wazira buzibu Snapchat wazira buzibu ku mitimbagano dondona gweteka nasa wine udako oboyenda obotako nyebe science mu ugwere like ngotaka kutunda ugwere omaita bagwere bayine kizibu basane tibaseino balungi ati balungi ino lwachi ntesaadi no population eri wo mubagwere bayinza okuba amasimu baweze emitwalo 3 zimati aye weunya ati antugeze ku ngo GNP ndolanga yono lwachi abawula aba follower emitwalo 10 chokanga ate mulenzo wa amani saadi no nali kuba era agemyeyo aye uti lwachi sister kange kamwende ino flower gal uti lwachi tituweza awe omuganda akola ku katini kati ali mitwala 3 atenge ugwera azipalisa budaka butewu chibuku amasimu gawere mitwala 5 abekwekerera tivenda kulaga nti je bava ojokola otobundi ali kubundi abagwere temwetya muwagira olumiro ika mutakaba anabeika tukubom titwabaswaze kati abagwere nongelo okubategeeza ndalende solulimirwe imwe mwenda temwenda mwataka ate uli mugwera apo ali oko media nga tata ko followinga tata ko kudiwetinga nonko
okubera kabira jova ndika mugwere obe munzembe mu Lusoga ate nze kindi ze ndi mugwere omunanyerenyere ekika kyange ne mugwere mama mugwere baba mugwere nze amayina gange gawugwere ekika kyange kya bugwere ze ndi mukomolo owakobyo okitegeire baba wange ni Haja Baka inange je okitegeire ndeni waliwo abaye bangao mwena mwide oidi wenja mujengeo ndinayo Mike Breaker Idi Mani Wise Spider Superwire Yellow Skin omulango ni media bakweta bataiwe Amzash Media ndeni nekimenke kya bugwere ya Amzash Media oyo nambera ko ido mulemberero gwa kwesidia wino okuwa ne kamera wale twaba no muzibu nga muzibu ino bamweta yanga kira kimenke kya bugwere tabu ate bomu nderere tufiche tukupe makembo tukole itamalize uje tudogeremu ngabasiwe okay kale sebigambe bisemba imuganda wange yo banange mbasaba kimo otuwagira mbasaba kimo music takairira mbasaba kimo omwembi tagwa imwe nimo mugwisya bembi echo kubiri imwe abembi abaliyeyo abasumukana n'ensimbo gundi agwire nze sente ejimbukinga gizo amabembi abandi ababakachere atanu esente edintola mu kifo